Predstavljam vam Pentagonove BDU 2.0 pantalone u šari Pentacamo. To je jedna maskirna grčka šara. Pantalone su interesantne zato što su izrađene od mešavine pamuka i polijestera 65-35. Zakopčavaju se s pomoću dugmeta i YKK zipera. Što se pojasa tiče, vidimo da imaju široke 5 cm proreze za velike taktičke, vojne i policijske opasače. U unutrašnjosti pantalona vidimo deklaraciju na više jezika, žig, veličinu, originalnost, raster pojasa i veličine. Ovo su klasične taktičke kargo pantalone koje sa prednje strane krase veliki kargo džepovi koji se otkopčavaju, da kažem, pomoću čička s jedne strane, a s druge strane pomoću dugmeta. Također sa prednje strane nalazi se jedan mali džep za upaljač ili za mobilni telefon. Dva prednja, levi i desni džep, vidite da su izuzetno komotni i veliki za smeštaj materijala ili nečega drugoga. Sa zadnje strane, ovaj model pantalona posjeduje još dva džepa koja se na čičak otvaraju. Brand etikete Pentagon je svuda vidljiv. Na nogavicama pantalona možemo vidjeti da su podesive, da kažemo, pomoću učkura, tako da ne brinete oko onih zvoncastih izgleda. Pantalone su inače blago se spuštaju kako idemo od butine prema cevanici. Sa prednje strane na kolenima možemo vidjeti dodatna ojačanja koja su također vidljiva i na zadnjem sedalnom delu i na unutrašnjosti između butina. Pentacamo 2.0 Pentagon pantalona.